Egun on guztioi. Biozabaleko Elizaren harrera honeko Elizaren ezaugarri da gure batzarra. Hemen denok pareko eta duinak sentitzen gara. Apostoloaren deiari erabat entzuteko bidean gara. Onartu batak bestea. Kristok onartzen zaituzten moduan. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, preste ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristia honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari Aintza
egin dezagun otoitz. Begira jauna, begi honez zeure zerbitzarioi, eta emaizkiguzu ugari zeure graziaren doainak, fedez, esperantzaz eta maitasunez zuturik, zure aginduak betetzen erne iraun dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta ragebizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día, alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, he alcanzado tu favor. No pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Y uno añadió: Cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Akatzik gabe eta zuzen jokatzen duena, bihotzean egia zale izan, eta mingainaz inor belzten ez duena. Urkoari gaitzik egiten ez diona, auzokoa iraintzen ez duena, jaunak baztertua gutxi ezten duena, eta jainko zaleak ohoratzen dituena. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, orain Kristo Jesusengan zaudete. Garai batean urruti zinetenok hurbildu egin zarete Kristoren heriotzari esker. Izan ere, Kristo da gure bakea. Bat egin ditu berak 2 herriak, bereizten zituen esia,
etzaigoa, deseginez, bere gorputzen balion gabetu du legea, bere agindu eta arauekin, eta bi herriekin berengan gizadi berri bakarra sortu du, bakeak eginez. Bi herria jainkoarekin adiskidetu ditu, eta gurutzeko heriotzaren bidez gorpuz bakar batean elkartu, haien arteko etzaigoa berengan suntzituz. Bere etorreraz bakearen berri ona ekarri zuen, bakea zuei, urruti zinetenoi, eta bakea hurbil zirenei. Izan ere, bai batzuk eta bai besteok, beraren bidez hurbil gaitezke aitarengana, espiritu berarengan elkarturik. Jaunak, esana. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies de Jesús, del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada». Jauna que sana. Marta, Marta. Marta batzutan geure izena ere esan dezake gure jangoikoak Jesusek. Eta pasarte hau irakurtzen degunean, normalean esaten dugu: «Jo, Marta, eseri zaitez ba Mariarekin, Jesus aitzeko». Baina geure bizitza normalean, geure egunerokotasunean, askotan jokaera hori ere hartzen dugu guk, Martaren jokaera. Ai, hilo bat datozkit etxea, ez dakit zer egin beharra dukat, hau kongeladoretik atea behar daukat, hau egin behar daukat, eta bona da. Baina Jesusek ere esango zigun: «Marta, Marta, nuntzabiltza». Baina Martan zentratuko naiz gaur, emakume fededuna zan. Evangelioa irakurtzen balima dugu, Lazaroren eriotzean, bera da lehengoa esaten duena:
Ni sinisten dut, Jesusi esaten dio, ni sinisten dut, zu zerala Mesias, jangoikoaren semea, eta zu etortzekoa zinala. Beraren hitzak dira, Martaren hitzak dira. Hitza sakonak dira. Momentu horretan, baitare, Lazaroren eriotza dela eta gero etxera juten dira. Zeinen etxera juten dira? Martaren etxera. Zein dago zerbitzatzen? Marta dago zerbitzatzen. Evangelioak esaten du. Gero beste pasarte batean, gogoratzen zeate, Jesus etxere batera sartzen dela, eta Maria izeneko emakume batek, olio bat botatzen dizkio, hanketara, eta bere hilearekin garbitzen dizkiola, hankak. Zeinen etxea? Martaren etxea. Zein dago zerbitzatzen? Marta. Eta gaur Martak erakusten digu gauz polit batzuk, ezta? Alde batetik, erakusten diguna da, Jesus ohitura handia zuela Martaren etxera sartzeko. Hartu eman handia zuten. 3 aldiz, kontatzen digu evangelioak Jesus Martaren etxean dagoela. 3 aldiz. Zenbat aldiz sartu ote zen Jesus? Pertsona bat gure etxera sartzen danean hain sarritan esan nahi du etxeko bat bezala dela. Konfiantza zuten Marta eta Jesus etxekoak ziran. Martak erakusten digu etxean Jesusen presentzia edukitzeak zerbait garrantzitsua dela, beharrezkoa dela. Geure etxea geure bizia da. Martak erakusten digu geure bizitzan Jesus eukitzea oso importantea dela, beharrezkoa dugula. Marta hoy nos enseña que es una mujer de fe. No solo por la confianza que tiene Jesús de acudir a su casa cuando no tiene a dónde acudir. Marta convierte su casa, en un lugar sagrado en donde Jesús se sienta a gusto. Jesús está. Marta nos enseña que la vida nuestra, nuestro corazón, nuestro alma, tiene que ser un lugar en donde Jesús tiene que estar, en donde Jesús tiene que estar a gusto, en donde Jesús tiene que habitar. Marta también nos enseña a la vez, con este pasaje, que lo importante en la vida no es hacer todo perfecto, que lo importante en la vida es hacer las cosas al estilo de Dios, al estilo de Jesús, al estilo del amor. Muchas veces nos centramos en que todo en nuestra vida salga perfecto. Muchas veces queremos que todo salga, lo tengamos controlado hasta el último detalle. Y Marta se afana en eso, se centra en eso y pierde la paz. Y nos enseña Jesús, con las palabras de Jesús, que le dice a Marta, Marta, si lo importante no es que salga perfecto, lo importante es que yo estoy con vosotros. Lo importante no es que tengamos una vida perfecta, nadie somos perfectos. Lo importante no es que no metamos la pata, todos vamos a meter la pata. Lo importante es aquello que hacemos, que lo hagamos con amor, con cariño y sabiendo que a la otra persona la tenemos que tratar tal como si Jesús fuese. Y eso es lo importante en la vida. Muchas veces en esta sociedad que se nos inculca y se nos remarca mucho la perfección, no es el estilo de Dios, no es el estilo de Jesús. Nadie es perfecto. Y todos aquí, antes de que nos acostemos, como Pedro, le negaremos, meteremos la pata y haremos cosas que no están al agrado de Dios. Pero la fidelidad de Jesucristo para con nosotros sigue estando intacta.
nos ama, nos sigue amando a pesar de nuestras meteduras de pata. Y eso nos da tranquilidad, nos hace ser María, decir, mira Señor, mi seguridad, mi felicidad, mi tranquilidad es que tú estás en mi vida. No que voy a hacer todas las cosas perfectas, sino que tú estás en mi vida. Pues hoy le pedimos al Señor que tengamos esa concepción interior de que Jesús nunca nos abandona. A pesar de todo lo que hagamos, a pesar de todas nuestras meteduras de pata, que luego pues le tendremos que pedir perdón, claro que sí, para ejercer también la humildad de cada uno, pero también sabernos acompañados y amados por Él. Eso es lo más importante. Zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aita algustidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandi jaio zena. Ponzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernutara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aita algustidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Otoitz egin dezaiegun zenideok, errukiaren jaunari geure ahultasunean lagun gaitzan, berak nahi bezala bere izenari dei egin dezaiegun. Elizen arteko bakearen alde, kristau guztien batasunaren alde, eta gure zorionaren alde, egigun otoitz. Por los gobernantes, para que tomen decisiones buscando la paz y el bien común, roguemos al Señor. Etxetik urrun direnen alde, gaixoen eta kartzelatuen alde, sufritzen dutenen guztien alde, egigun otoitz. Por nosotros, por nuestras familias y nuestros amigos, para que entre nosotros no se alimente la cizaña, sino la semilla del amor. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Zenideok, egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, itun zarreko opari desberdinak, beren betera ekarri dituzu, Kristoren gurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onarrezazu eta egin santu zeure zerbitzarion sakrifizioa, garai batean Abelena bedenkatu zenuen bezala, eta egizu gutako bakoitzak zeure unditasuna goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki dabai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Munduan diren guztiak zeuk egin dituzu, denboraren aldiak zeuk ezarri, gizakia berri zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zeure izenean, eta zeure egintza miragarrietan beti zu gora zeitzan, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean gorez zaitugu posez abesten dizugula. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun Sebastian Esnal zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Ladis Paredes, José Luis Montpecedes, Josepa Tamayo, Félix Larrañaga, Eva Romatet, José Ramón Zubia, José Uranga zeure zerbitzariak. Heriotzan, zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, Mertxe, Mari Carmen, Guadalupe, Pepi, Xabin, Josu, Fili, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Mariaxun, Jose eta Rosario, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Alberto, Juli, Consuelo eta Jose Luis, eta Benjamin. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegaren argitan, errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiek batean gortzezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztiga, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo, betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os doy, mi paz os dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea elkarri. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zeure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkizuenei, emaiozu beren izate zarra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Datorren ostegunean, Santillo eguna ospatzen dugu. Mesa 12 izango da. El próximo jueves, día de Santiago, la misa será a las 11. Pero el próximo domingo, 27 de julio, la misa será a las 12. Datorren igandeak 27, mesa 12 izango dugu. Gitargi gelditu dan, ostiralean, Santiago egunien 11, igandean 12. El viernes, día de Santiago, a las 11. El domingo, a las 12. Jauna, barkau, bedenkapena jasotu dugu. Jauna zurekin. Eta bedenka zeitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Atarietan, atetan, zarreran dituzue 5 igande, mesa 12 izango dienak. 5 igande, mesa 12 izango diela. En las entradas tenéis el cartel de las 5 misas que serán a las 12. Todo lo demás, en la misa de domingo a las 11 y la de 7 entre semana. Si no ponen en esos carteles, todo lo demás es normal. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun bier elkar ikusten dugu arratsalde eta gabon bat izan dezazuela.